الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا يجللنا على طريق الحق وعملا يحلنا إلى مقعد صدق مع أشرف خلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Sumpatayaw miyangau na kapusi tanu ko kawaid fiqhiyah hayatu apmutin tanu kitab na genga iya kitabi Sheikh Allama Abdul Karim Zaidan rahmatullahi alayhi genga iya bitunin sa al-wajiz في شرح القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية. عيننا بوتين تاني من تنقى قاعدة الثالثة هي قاعدة الثالثة الأصل في الكلام الحقيقة. يعني تيجو من فقهاء تيجرانا الأصل في الكلام الحقيقة. Haya tira na pakasal si iko katero na so pakasal yan. Haya pakasal ko katero na so titua pakasal uusaranon. Yang kaya asal saya na kapag maanan kayo ni sa ar-rajih. Manan yan na ar-rajih fil kalam al-haqiqa. So katero دلالة الكلام على المعنى na di pagaliw siyang kaya dua timan. May ihtimal sa kanyang ko dua timan na makna. So haqiqan yan, aguso majaz yan. So pakasal yan na mituturo ulapal amana aguso sense. Matagyan bun, matagun inip makna. Gingay asal na kupip mana nga sa ar-rajih. Ay ar-rajih, ay piliin. Si isagyang ko tuwa katero na so titu pakasal apipikir ngumaan niyan. Gititigini al-aslu fil kalam al-haqiqa. Al-haqiqatu wal-majaz. Yung ay haqiqa wal-majaz na duti manin inalapal ketunaya si iku mga lapal katero. Ayako na haqiqah. Tigin Abdul Karim Zaidan na so tigin so haqiqah na استعمال اللفظ في معنى الذي وضع له مثل كلمة أسد للحيوان المعروف. Tigin na haqiqah na gito so kaya saraku lapal si iku maanan yan gitu pakasal tataguan udi na inumbalan si sagyang kotwa kalima sang kotwa sa taga katero. So pakasal pipikiran ko kiyang bali si sagyang kotwa lapal so pipikir na makna ko pakasal kiyang bali si sagyang kotwa lapal na gitu makna haqiqa. Datara tigin nula pala asad. Emanan yan na arimaw. Giyang kotwa arimaw na ya pakasal makna arimaw pakasal pipikiran ko manaw arimaw na lil hayawanil ma'ruf. Si ito ko pangangayam na katawan. Gitu so arimaw. Gitu so katawan. Tanu arimaw. Ayaw naman ke so arimaw. Na ya paganaya pulalawis sa pamikiran ka na so pangangayam na arimaw. Gina natigin ibarat yan. So panatigin so majaz na gitigin so kapugusara si sagyang kotwa lapal si eko kena begitu pakasal inumbalan si sagyang kotwa lapal بشرط أن يكون بين المعنى الحقيقي ومعنى المجاز علاقة. Ay بدنا شرط na mabalo yagyang kotwa معنى الحقيقة so ando nga pakasal inumbalan sa sagyang kotwa lapal
agugyan kutwa majaz, makna niyan majaz. Majazi, kenapa niyan pakasal inbelanon, ugi na mipmanang kompen, na aya syarat na lahu alaqah, anna cumpata naging kutwa majaz, agugyan kutwa haqiqa. Ay mana niya na kepakayagyang kutwa kalam na ayangon nip makna sumakna niya na majaz, sa dingon nip makna sumakna niya na haqiqa, na aya syarat na lahu alaqah, annan dulu na naging kutwa laf ma'nahul majazi, agugyan kutwa makna niya na haqiqi. Raksa tigena lahu qarina, qarina sarifatun an iradatil ma'na al-haqiqi, agyang kutwa qarina na ayarum pakabangkiring sisagyang kutwa ma'na niya na pakasal. Gyang kutwa qarina na gitu miyakang gunanao sa dingon mip makna agyang kutwa pakasal na ma'na niyan, kaya ngon mip makna na sumakna niya na majazi. Datara tigeno kapagitla ka kiplapalan sa rangkom sisagyang kutwa lapal nur sindaw. Gyang kutwa sindaw na igra ko na pugusaran ko makna Islam, alal islami wal ilm, aw alal ilm. Igra ko na yung kutwa nur na pipikir nun na Islam, agugyan kutwa ilm. Nagyang kutwa digap makna ko nur sindaw sa bimana al Islam, agu bimana al ilm, nagiti majaz. Majaz rusama nut wagyang kutwa makna o nur aya mapipikiron na Islam, udi na gyang kutwa nur aya mapipikiron na al-ilm, iti majaz. Aya ko na syarh gyang kaya kaidah na ayat tigina ma'nang kutwa qaida al-aslu fil kalam al-haqiqa na anna ar-rajih hamlul kalami ala ma'nahu al-haqiqi la majazi. Ayat tigina rajih aya kepili, aya piliin ka udi na pekaunaan ka na gyang kutwa kapururana ko katero si ko makna niya na pakasal. La majazi sa kanaba uba sumakna niyan matagun ini mana. Kena begitu pakasal pakasal bebaalan na begitu pakasal makna ko kaya beli sa gyang kutwa lapan. Kullama amkana dhalik si ko mamasa keparo manaan ka sa hakiki, ira di keparo bangun ni mana sumakna niya na majazi. Gitu pakasal. Pakasal na gyang kutwa aya rajih, aya piliin ka, ira miya ta'arud, miya kompleks sumakna niyan majazi, agu sumakna niya na haqiqi, na aya pakasal na ngonip mana sumakna niya na aya piliin ka na sumakna niya na haqiqi. Ay bukag makna nung kumakna niya na majaz na upamakaan na karina, udina anna qarina dingon mip makna gyang utamakna niya na haqiqi. وعلى هذا الأساس تفسر عقود الناس وتصرفاتهم. Nah, mipantag sa natigiyan si sagyang kaya unayan, ginani mabule unayan, aya unayan. Nah, so kapakaw na kung maana haqiqi, adi sumakna niya na majaz si sagyang kutwa lapal, udi na sagyang kutwa kalima. Nah, mipantag atigiyan si sagyang kaya unayan na pembeloy ketapsir agyang kutwa mga uqudun nas, yung tadi kapupasad o mga manusia. Wa tasarrufatihim nagugyang kutwa di dan di kang gagamukay. So mga social transaction ng mga manusia, na mipantag si sagyang kaya kaida na ketapsir kas kanyan. Ay manan yan na di tamakaptuman sa baaya buwa mipmanang ka ko akad di ka pa magakda o mga tao, di ka papasada o mga tao, nagugyang kutwa mga di ran di gusto mga galabakiran, di ran di ka sumpah-sumpatan na baso maana niyan haqiqi. Mapumagito nagyang kutwa duti mana makna al-majaz udina al-haqiqi. Ibarat tigin na tiruno tawa waqaftu dari ala awladi thumma ala al-fuqara. Ini waqfak na tigin nagyang kaya walakan si iku mga watakan. Urenian na gubu si ku mga fuqara, kipakakinanglan hatitu. Mata natin agyang kutwa waqf na singa buto kebangkiring agyang kutwa mana agyang kutwa aulad
mga wata siku aulad as-sulbi. So mga wata yan atitu. Wala yashmulu ahfad sa dinyan kirang kom dirun perasulad su mga apo. Sisingin ta kegiro dia nagyang kaya walay na iniwakpak na ako mga watakan. Na sama no to na aya haqiqa ro na suwata yan atitu. Sa diung kon maperasulad su mga apo yan. Kagiti nagyang kot wala pal aulad na gito'y haqiqa aging kotwa aging kotwa tigyan na aulad na haqiqatun fi auladis sulbiyin. Gitu atigyan na aya haqiqa niya na makna, aya titu niya na makna, aya pakasal niya na makna na so mga wata atitu. Kenapa suapo? Gira mialoy so lapala wata na kasasabutan na pakasal aya mapipikiron na suwata katitu. Kenapa suapo? فما دام للواقف أولاد صلبيون فإن كلمة أولادي تنصرف إليهم فقط. Nah, sisagyan ko to tenday agyan ko to mga wata na sisan na pembelo agyan ko to waqf, agyan ko to iniwaqf asi nga buki bagay sisagyan ko to mga wata yan at ito. Singa kirang buki bagay. Wala yadkhulu ma'ahum ahfadul waqif in wajadu. Sa dingon mapakasulad su mga wataian na mga dingon mapakasulad su makna o apo sisagyan ko to ala palawata amay kaadnawat apo. Ayabwa kake maanayin ka sa giyang kanan na apusan watasan na kapanan sa apo na may kagiyang ko to lokos na initinan yan agyan ko to udi na ayakia turuan yan sisagyan ko to lapalawata na dawata yan na pure. Kama masanya na da miyang na mga fat so mga wata yan na pure na aya bumalalamba na mga apo. Na sama no to na miya ta'adhur so makna haqiqiya so wata kakagi katawan no pa mga dawata yan. Aya sisya na mga apo. So sama no na aya murad siyang oto katuro yan na. So mga apo kakagi katawan no pa mga dawa yan wata dito. Kami ang wafat, miyaw na matay diskan ni barat. Istithna no to, kasama to na miya ta'adhur so, maana niya na pakasal, na yung umipmana so maana niya na yes. Berarti na mga siya pakaging kaya kaida na gusto ki pag-implement nun, na ibarat tigyan na tiruno tawa qala hadhihi dar li Zaid. Yang kaya tigyan na dar pa, yang kaya walay na rakini ni Zaid. Gingot wa li Zaid, gingot lamro wa lil milk. Lamo to makang guguna na o sa kakepaar. Nah, kana dhalika iqraran lahu bil milk. Samanan na datar yang butigyan o tiyanto iniqrar agyang kanana walay na kami milikan ni Zaid. Hatta law qala aradtu biqawli annaha maskanahu lam yuqbal minhu. Lam yakbal minhu. Nah, upamatigyan, bapiap na aya pipikir niya kito, ayaman ini atiams, isagyang kota pitero yan, na kabaling, kenaba kakepar, na diyo no tuturiman. Tinagyang kaya walay na raki Zaid. Na tayo no ba ayab sa pipikir niya nun, na kenaba kakepar, kamatag kabaling. Na di kekuha, sisagyang kotwa, di digap maanay sa haqiqa na aya maana ang kotwa milk ro li Zaid ro na maana milk mana kita kay giro agi nga wala na arki Zaid na gitu ni maana niya napakasal arki Zaid depi apan ayaman niya tiya kito na matag kabaling kagi aya ingila palyan na rak kakepar gitu tigi ni iba piap na ipipikir niya nun na matag kabaling na diyo no to tiriman. Ikadua ibarat na makaturo niya kito ini waqfa ka nagyang ka iya wala yakan waqaftu dari ala al-huffad al-Quran fi baladi. Ini bagay nagyang ka iya ini waqfa ka nagyang ka iya wala yakan si iko kipa ka memurai sa Quran si sagyang ka ingdakan. Giyang na nakaturo na lam yadkhul fihi man kana hafidhan wa nasiya. Di siyang perasul de giyang ko tuwa miya ka murai sa Quran ugi na yalipatan yan.
li'annahu la yutlaq alaihi annahu hafidh. Kagigiyan ko to miya muray sa Quran. Orenian na kialipatan yan na sama na dingkon dirun pumadaya giyan ko to mana makamumurais. Illa majazan bi'atibari ma kana. Inun tabu wayang on ipmana na majazi. Kapwa suldun siya kyoto. Ipmana kaon. Wait na sisagyan ko to kapku kumana niya na hakika. Nang ko to kigiro niya na giyang kaya walay na iniwakfak na ya. Si kukipa kamumuray sa Quran na aya pa kasal sa manutwa sigutin roo. Na sutitu makamumuray sa Quran. So man so ando nga makamuray. Or enin na kialipatan yan na diroo. Dium parasuld ka matag majez again ko to kapasuld ng kaon kung miya muray sa Quran or niya na miya kalipat kaya mana hafid na masisiyap yan may mumuray siya masisiyap yan ang ko to Quran sige ko to kialipatin yan no aya sa manuta reality na nabunyan masisiyap kalilipatan yan. Ikatlo, ibarat tigi Abdul Karim Zaidan na law halafa la yabi aw yashtari. Ibarat na mama mi siapa. Dia ko aketiyan masah. Aku dia ko pusah. Aw la yastajir. Aw nahwi dhalika lam yahnath. Udi na ini siapa ya nadiskan yan pumagrent. Dia nga iya tahu na dining kesapaan. Illa bis sahih. Inun tabo o si imang gulawla ko sahih. Ay mana niya na sahih akapusay, agu sahih akapamasa, udi na sahih akapagrit. Ay pipikan siya na maasa sa mga surut, agu sa mga rokan, si ko aqdul bay', udi na kapamasa, udi na istijar, yung ta kapamagrit. Dunal fasid. Sadisan purasuld agian ko tuwa fasid. Ay mana niyan na aya ka kusya pa iki to na upama ka pusah sa titu ka pusah ko agama Islam. Ay pipikan siya na sahih. Tumiya klas ya muamalat na kasasabutan yan na sisan maasa sa mga surut o suruk no aqd. Na upunya no tunggulaw la pusah skanian sa matat sahih aka pusah. Ay mana dudu sa mga surut o sa mga rukn. Dataruto mamuso kapamasa, udi nakapagrin, nakasyapan. Ugid na may kaya pusan yan, udi na kaya pamasan yan, udi na kaya pag-stage, kaya pamagrinti yan na fasid, na disans kaniyan kasyapan. Agitig yan na binaan alaan na haqaiku syar'iyya, inna matata'allaku bis sahih, duna fasid. Sa babatigyan ko, kapananagumbalayan ko, haqiqa syar'iyya. Igirap ke lo isu baya, agusto ka pamasya, nagusto ka pagrit, na aya reality niyan si ko agama na ad na mga surut yan, ad na mga rukn yan. Aya pipikiran san na aya iitong agama kapusya, naguka pamasya, naguka pamagrit, na so sahih. Maasang sa mga surut na. Sama natin na aya haqiqa syar'iyya, nagyang kutuwa ka bubuloyo, aqd, lagi do kapusya, kapamasya, di nakapagrita, korek. Innama tata'allaqu bis sahih duna fasid. Siyanan miko connection, siyanan di pa magitunga si sagyang koto aqdus sahih. Naba dingon bifmana gyang koto aqda fasid. Basul jamzu ma'na batil. Si kuma Hanafiya na igira gyang koto kaya pusai udina gyang koto galbak na ya pakasal yang kogama na ghair mashru' udina haram syar'an. Na ayay kukumyano na batil. Na igira ayak yang gululaw niya ay pinggululaw niya ito na batil. Na di sampan pasol sisagyang kanana diskan niya kasapaan. Kaya sa man na ayay pakasal bikmanang kasi sagyang ko to mariaga pitiro yan. Sa diskan niya pumasyago di pusa o di na di pumagrint na so kuri ka kapamasago kuri ka kapusa ago kuri ka kapamagrint. Sheko agama. Last time aluy si musannif ibarat naging kaya kaida, naging atin na law halafa, la yabi, wala yashtari. Ditarat na tayo katalo, may alo ibarat, ay hindi siya pa yan nadiskan yan pumasa, gudiskan yan pusa. Fawakkala fi dhalika lam yahnath. Uren yan na ini tawkil yan, ini panunugu yan. Naging kotua ka pamasa, naguging kotua ka pusa. Nadiskan yan ngon kesapaan, hamlan lil lafdi ala haqiqatihi, sabab ko kapururana ko
kapururana kulapal kumana niya napakasal. Sama nung manambida so maanaw kapanunugu agugyang kotoa pakasala kepikir ka ko katerusa dia ko pemasagu dia ko pesa. Sama nangota dia ko pemasagu dia ko pesa na aya pakasal na skad mismo ska mubashir skad mismo di pemasa agus kay mismo di pesa. Sisaging ota kini wakil na kaon na sama nung nada kakasapay. Doon makasul na mana. Aya buah kapurasul duna makna o wakil kapanunugu kabagay sa representative berat na in kana mimman la yatawallahu binafsihi kasultan. Aya buah diu kapurasul dengan ada taranan ukit na amay ka aya pakasal ka na pupuki wakilan ka ginawang ka. Kasasabutan ni beratak nabas kayak di mamasak, nabas kayak di pesa. Kaya apa kasal na diga di manunugu. Nauren yan. Ini siapa diga pemasagu diga pemasa. Oren yan namanya nunugu. Kaya apa kasal na nabas kayak mubashara di mamasak. Kadika di manunugu pa kasal. Na ugi na ni pa kasal abtad ka. Kadika di manunugu. Oren yan ini siapa ka. Nah ginan na kaya sapang ka. Kaya sama na ayah hakikah. Nagyang uta waka taukil. Na bagi ngota skad mubashara pemasa udina pepesa. Au kana mahlufun alaihi mimma la ya'tadu al-halifu fi'luhu binafsihi kal bina'i wa nahwihi hanathun idza amara bi fi'lihi. Udi na aya ini siapa ka naging kotwa aya pakasal na di nga magagaga aging kotwa galabak. Berarti nakapag-engineer nakana engineer. Ini siapa ka di ka pag-engineer. Oren yan na piyagi pag-engineeran ka buong nga walay ka. Nakusapaan ka. Kakagiyaya pa ka sana na baka engineer. Udi na kambulay. Ini siapa ka di ka pambulay. Aya pa ka sana nagpiyaso kapamakbak kang gagabas na dakaon mapad. Oren yan namin bulay ka na ini panunugu ka. Piyagi bulay ka. Piyagi pundiyan ka. Kaya sapaan ka kakagiyaya sa mano to. Na la ya'tadu li nafsihi udina la yahtad fi'luhu bi nafsihi di to kala la manu gina udina dito magagagaw gina ma'rufu pa ma udina berat na dasking ka wheelchair ka udina baka bubsyo puata isyo pa ka di ka sudsyang kaya walay oren yan na piyaki sa puata ka na piyasul diga sa ngota walay na kaya sapang ka kagaya katawan no pa maaya pa sa na di ka rupa asul da basaki kalalakaw bilmashi ma'ruf ba dasking udina bakabu wheelchair. So gina ni mga istisna. Iba na ay buwa di tanong si diga pamagusyan ay pugup tanong mga pagaritano di mga di uso mga ginaway. Ngay ba kawaid fikiya na susabod pan ko mga doktor na ba-advisable hibaynin diri suwamatya o murid so mga furu'iyya o di na mga masail juz'iyya ko fiqh na dang-adang kapangadi. Dataragi nga na fikul ayman wan nuzur na udang ada na nakaklasin o rin nabiyati kaya na inibaratun so masala ko fikul ayman wan nuzur na kapasangan ko. Higingo to ba kawaid fikiyya lalayan tanod na yap keripit. So kawaid fikiyya na mga masail juz'iyya na rin yan na tinimo. Kagiging ko to mga masail juz'iyat na mutakariba. Kekarania na inbulan sa sati mana kaidah na tinimu sisaging utua kaidah na subasulapalo kaidah na ahyanan na nas mismo Qur'ani udi na nas hadith udi na sulapal na suju mga ulama imimbalun sa lapal gitu so dilala agus mga ahkam o matatago si ko fiqh kawaid fikiyya na mujmal rangkum agiti pakasal. Na nagira di nga katawan so juz'iyya rorumpu naging kotwa kawaid. Na kepaya mga rilibat aging kotwa kapagusara ko fiqh o di na so pakamumuradan. Pero sibuya ay buwa balitan usin naging kotwa di kapamagugupa sisaging kaya di kaklase. Panita ko Allah mi ako tanong si isa guna anami ako tanong na guna nito kapsupatan tanong bu si ko pada mga masa gitu. Pula buat yang abiti rasa gaya majaz, aku yang hakikah.
So mga majaz agu yang haqiqa nafsul dia ko bitiara sisaging qotwa mutasyabihat. So mga ayat Qur'aniya o di na mga hadith Qur'aniya so dilalan yan na mutasyabihat na so usuliyun. So madrasatul fuqaha indal usul so madrasatul fuqaha indal usuliyin na ittifaq siran saging na mutasyabihat na daan ang pakalay sa discuss kakagya da kito tumpok yan natigin ko mga ahkam al-amaliyah ay bukalilid na mga ahkam al-i'tiqadiyah da bun amaliyah na so tigin so fiqh na aya din di discuss na al-amal duna al-i'tiqadi faqat ay mana mutarabita ngotwa dua so fiqhi na dudurun subitiara ko panarima agu sugulbak dito maapbelang ta dua so aqidah na igira ko na aqidah buda bong gulbak na ngaya mga ayat mutasyabihat na aya bukalay la pindiskasyan na mga pantag sa panarima. Gitu so madrasatul mutakallimi na siya ni miya dua ka lumpukan. So sa kiran so miya dua ka lumpukan ini betul datara kita Wahbatu Zuhaili na ini betul niya nun na madrasatul salaf wal khalaf. So mga madrasatul khalaf na inunutan iran so madrasatul fuqaha ada nan ta'wilah. So man so mga khalaf na ta'wiliran dataro majmu'a o mga mu'tazila. You know, so patatangunan si ko pada mga oras to ni mga daliliran naguto na mami mga ini pa na aliliran san ko kiyatin bigiran. Wait na so ahlus sunnah wal jamaah gusto gusto usuliyun na ittifaq siran sa gingan na mga mutasyabihat na didnanan kitawil aya siya gana keparatiakanan ko muradun wallah ana keparatiaka adna murad san wallah. Ugi nagyang kutuwa katawilaun ko kapbubenugon ko makna niya no din katahdidi isaging ko makna niya na mujmal na so mga madrasatul fuqaha na diranan suldi. Sana ino kapsu patatanog bisik pada mga oras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.